Kiseng jeng kiterai par deu yong kinong ti kinong khayi be kinong ket kila pelong kawe ke kenhun lani ke forum ha ke jingalam uba soni krim bat balami khamat do uba regional shilla ha ke jingkren jeng ha kila pathai khubor ha shillong press club ha kalai phautrek naitung uloong bandawan ke sarkar bakan penweng no e ke kendon ke balabo ha ke bayade ke jing I license banti deu yong ha ke jela Uba regional uloong bagi sarkar jela kalabuk kendon ban I license banti dewyong ya unu beriu badon kejaka kabahe shispa hektar bat duna shi in shiru. Uba regional uloong baka forum kala kerpat ya ke department geology bat mining jong ke sarkar jela bapet bakmi do menteri rangba Konrad Kesangma ban pendrit ya ke jingdon jaka jong ki beriu ki badon ki kendau ki badon dewyong. Mula peni ke nuksa ke sarkar Assam bat Nagaland kisha ikitrai ki bedon ki jaka barit banti dewyong. Uloong baka sarkar Meghalaya kampat jibab halor kani ke jingkerpat jong ke forum. Kani ke jingbuk kendon haduk shispa hektar kan penmi bun ki jing na ke benta ki beriu ke Meghalaya ban New York license banti dewyong hai ki rukom jong kani ke juk menta uloong. Haka alterit menai menyum arja besar kani ga benron dengan mobil pengapak seorang worship minister kalau macam ni tu ane ni request ya government kebanyakan ni request banbenno yang kasih spa hektar pat ban review ya ke SOP manwat kita di lak lenti lembaga legal expert lembaga environmental expert banduna ya area kasih spa hektar tegawaar ni nawan ng sarkar ba mereka sarkar kamla pan penduduk yang factors dan keserkar kadai ban research dan keserkar kadai ban set yang di expert committee jangan dai ban lead research Nagaland Assam umuki menteri beliau lembaga artikel laispa ni boy nomor bah karena agak jelas Nagaland lembaga artikel laispa ni boy ini menteri mining, but kene ke mining ke bagi menteri apa jalan Nagaland, menteri apa kecakap ke hectares, within 2 hectares of land, they are doing mining operation in state of Nagaland. And even in Assam, in some parts like Dimasa and in Tinsukia, in Margreta, they even continue mining, small scale mining. They are practicing like similar to the state of Meghalaya. So this mining in the state of Nagaland and Assam, they are prescribed as legally mining. But in our state, Meghalaya, coal is illegal. Since 10 years, since 2014, after the ban of the NGT. So, ka sarkar jilla kamsium kia, agak jingdai kene ka jingha jumpa forum, jingdai banyak keren kene ka mat ke isu. Nanti kita akan nalar jumpa forum, ngalah yang dulu bagi members the media executive member, baru president, chairman Barangba, Upa Soni Kriam, banyak discuss isu. Nak tahu bahawa sarkar klaim simkia, yang kena isu, yang kena mat, yang kena cengek cuma payah. Forum kalau sim ni gerai, kalau berkat senipa, bila sim ni gerai, bangun, ya cepram, pat ini belum lagi jinggalan payah, Southwest Hasin District, Shatain, Nostroy, Jaga Gibran Jaga Hills, pat naik sentiang ila, nak sentiang ramai jinggat ila dia punya jinggalan, teko forum. Ke setiap kebangan forum konsim mangkot jinggalan di paiba pan usai paiba wat ke setiap kebaan misalnya bengkangnya pan jurusan lagi di hikmat program jumi hamtam di MP jumi jelang ni kali tutup di bawah pangmut di MP amut di bajok lembaga election bagi way di elected raja sama MP pengirap dengan jumpa show honorable member of parliament Sri Salami sama budaya MP Jumlah Kongres kalian di forum buat show honorable member of parliament Sri Haji Sengkon budaya MP Jumlah Parliamentary Constituency buat budaya dengan parti DPP buat ngilapa show honorable member of the Raja Sabah Sri W. Khan Ruki
banding dengan parti NPP. Watla dekat sorkar kakam simkia yang kimat di jurah di isu jumpai pak penpau ke forum amat sorkar jelas dari forum kemudian dengan jing berat semut dekat sorkar dari ini isnya berkamera tanpa pak W Kalki. Saya pak kesungi halor ke SOP ke standard operating procedure. Babumi dari sorkar dan di harusnya mengajar akoi, kau naik balai, samtering. Tehanya ke SOP ke sorkar kalau prescribe apa ke pitch apply, apa an area for applying prospecting license or mining lease should not be less than 100 hectares. Ini ke 100 hectares ke letting convert into acres kadai more than 240 acres plus kadai ke area ke bahaya, but keeping in mind that it is not possible to do coal mining in the state of Meghalaya within an area of more than 100 hectares. Terkatakan itu gajing besar jumi, but kepada kadai gajing besar jumi bah di pajba bah forum kalau sini kesenjang ban yak lenti cakmat. But nila challenge ya gani ke SOP ro pada orang boleh kau juga celah Meghalaya. Dan kehi ke main purpose yang ke forum ban besar pajba kadai ba lembaga research ke forum apa gajing dalam zaman barang bah jumi usuni kriam. Jadi ke pengadaan ke ain juga bila research lembaga forum katung ke ain juga sorkar peden, jadi sorkar peden dia apa yang dia recognize pasang penyu. Apa yang dia recognize pasang penyu? Chapter 4, Section 22D. Ini kalau minimum area for mining lease should be for an area not more than should be for an area not less than 4 hectares. Dan yang apa kesal hectares nila ban take out yang kita lagi apply prospecting license ni lah try ke mining. The kumino beyond which law, which provision is state government set and prescribing the minimum area of 100 hectares. Tegane the way ba kalong bagi sorkar kakwa ban land jubor yang kamai kaji jumpai ba ke sorkar kakwa ban kini jubor ba ban jumpai ba. Tak ba anak tang yaki kat dengan tu iba dan cakap benar. Kau dia kena yang ini terus ke forum, batai kau pergi ke isu. Lalu pergi kemau, au kendriu terik nombor arajar arkoar. Hidup mana selat mana? Jangan coba selat. Selat kami kawai ke press release bala ada is somebody kiseng. Kawai dalam mana ke HYC. But kena bala thought saya pada weu na nangelam seng balang barang bah sini ubah. Robin Jud Kajarin ubah sudah kena election MP contest election MP aga national parliamentary council naga party UDP aga naga semangat besar. Agaknya ulah orang saya ba urung ba kena kasih factors kadai sorkar Meghalaya ka ini yang kena SB kadai tang ban favor jadi high level tangi kakne ka tum pre kadai ka mereka cikang cuma kadai ka cikang jom president barang bah juga HYC. But kalau prescribe hamlir, bagamdan setia negaraan, babila banbu, bagi sorkar kelak banbu yang kita cakap baca sepakat, hamlir setia negaraan. Kemudian juga MMI recognize pasal penyu, kadai it should not be less than 4 hectares. Kadai tengah time. Ini challenge yang kasi sepakat. Ini challenge sebab Honorable High Court juga telah Meghalaya yang kasi sepakat. Kaya kadang orang ini bagi challenge ini nomor bon kipai pak, kibakwa kontribusi, kiberan pak. Nangan saya pergi ke besuk pak, ngang anang banyak kali, ngang ngang ada license, kain kamsa ngang banyak kali, ngang ada pak beliau, dari ngang ada jaga inspectors, ngang ada license, kain kamsa ngang kontribusi. Tapi yang nisno kiai itu apa, ini rugi pak kontribusi, dan kita tahu file High Court, ikmi justice, bagi justice, bagi court kan besarnya, mengangkutkan air, dedarai, kemudian cinta yang baik pun malam perok, kemudian justice, bantuan mereka inspector, bantuan nama ke air, keklem ong ba, pihak bandung yang kejaga kapasitas pakas, banyak menteri mani. Apa kata rata? Tapi sebab ini
Forest clearance law. Environmental clearance. Every fresh grant of mining lease in respect of major minerals. Among your major mineral, that means even coal. Coal is also a major minerals. With a mining lease area exceeding 5.0 hectares. 5.0 hectares, that means 5 hectares of land, and their extensions and modifications has to obtain site clearance and environmental clearance from the Ministry of Environment and Forest, MOEF, Government of India, also for prospecting and exploration of major minerals in areas about 500 hectares have to get the site clearance from the Ministry of Environment and Forest. Environmental clearance. Some hectares sending nila yo clearance namta scientific coal mining. Some hectares sending nila yo clearance. Authority kala ban I clearance yopi some hectares sending. That is why we challenge in the High Court. No, you have to have 100 hectares of land to do coal mining. Kaan 5 hectares, let me pay environmental clearance. Some hectares selling milaban, continue mining. And they are like 93,000, 4 hectares above begin the scientific mining. So the law does not say that no, you have to have 100 hectares to do mining. The laws allow you within 100 hectares or so. That is our main purpose, that for which we are challenging before the Honorable High Court of Meghalaya, and we are seeking for justice.